Aprang si nili channel mate hunmilan creative channel klang be pan nili aprang si suri suri kadam pe kadam pini nili labang so alam ber ke selam be nal tumang mu ke wan alam thege la hello li tum kar be khe a district aprek ke do dun kisung alam utha se sabu alam rian la isina norga charhil se do kar bitum kisung alam utha se alam so lang nang pusinil ke wan alang le la smartphone group ne paklang se ning duk me hada kar bitum un future ko pipo ma da kar biang long ke do akar bi CM ben chenglok MP ben chenglok ka do even CM asam CM long tala halat memoranum chupi dam lo posta pinyan tala halan tuman tha protection ave la kar bialong leke alang tum medi pota dollar ta direct si alang tum han thi bor idet thieret la person se alang tum lam je pan la sito la isena चलो चलो kadang ini mereka cenderung di alon milik itu ke Dimaso distrik Panimura long bakula bil ko ani leke nililong le pata long tu ande por biha tone por biha dolo ni pata dodong along lesi non dak Dimaso ati em de ulang korosa bangke pata nang cancel kilo naman nili high court long case kilo an case dan bo an la nililong le pata dodong le sina cancel PC an la nililong le long se by force the bodos that Dimaso ati em unit long Aquí la solo Darjarakan itu nanti Dimaso distrik bangke non antara Dimaso IM di ulang proses bangke darjake pan nanti sung bangke konsil non la nilong ni kami Jobodo silong nang cipu nil panang nang kethe nang hapat bukti klot jalan dengji nang pranu mui ta pasik sagi tu ala kesung ke bonan kita nili darjilong IM liram nang hang apar ke non do bom itu macing hon MP amor sing susah anta cekan lo so ke boita dono kita hebat anta non da di long ni kami yo ata do long ni si nang kethe nang hap em do bot 5 em nang kimpi nang kethe nang hap ana sana takse total ang suara nang 7 hektar karbiar long ni anggo long ni 7 hektar konsumsi tidak tidak cukup long ni 7 hektar serai pilla ana sana takasi ini long tarang sun dak long pluk long hili do long tarang yang kecil long tarang sun nami miumur do ka komen la ka asana takin mana besu dak Dimaso ai sung boy boy kali tu ke dak Dimaso distrik PPK Budi SA ang kado ko rong gambaran long sak ya so kado ko pen nilitum ke memorandum karilin siam memorandum kiolo ciki halo MPN memorandum kiolo ala sona kapsu cipin sara sama cingin sara kanta Dimaso kala CMK kargihan long nang CEO ang CMK pesungun pe boy itu cekan tiklo da kami sama cingin sara kan itu naik kono we aku dokter dulu itu pe boy tiklo tapi nili yang kami di bang dulu nakar di sar antalo PNP antalo kan ini antalo ani itu mah susah ke sona dono nang sipong sama nang kila di bang ke tumke mo susah ke kan ka bedako anasi non itu ke sona itu mau tahu angke ke sona untuk dan bom lo tuning lo nang itu ke lo orang sarang kurang kota pes ni ta dulu di sona lo ta memorandum ta piolo anasi non dak tang din ke na kaman itu ta ke sona lo ga ke dia tapi jadi Tuhan karena apa itu mana tuning di pilo itu Dimaso ke dokar di mesu pilo non yang ke dom future kami film lo tapi nilihin na kacuning di bangke ke son mali tum ta thang reng nang ji isu doi muniti ngi jona ke tendo lagi akan menang ke non itu mikir judlo tapi nang cuma cuning di pilo lagi le tum dak Dimaso ke dokar di han andang ka bingon pon lapnot darah siam yang kira darah karbingan siam yang Dimaso siam yang tutup sing waya dak Dimaso ke dokar di han ke karbingan pon lapnot ada ke do pon han andang dak te wang lapnot aswal lapnot asona na GP ka asana cing kipi te barang ganon itu nahi yo asana cesong sedan po non dak Dimaso do CM panang mat helong tahan bom kipi pun pendom kipi ke ther ke hap depani muina do thelo ko pilone anone
CM ke sorkar polis kunon keting di kunon sob bang redeng sido anil tunggu yo mitang rong su rupa surat dia tum celang pen rong sa lu celang pen on ke song to kasi itu me budi kijudlo karbinglong tarak tum pan ini jin pen suning di belo las yoda on me asong tu kan mata nangan tha nangumbi tha usini din suning di lo Kena lang kita mana anta mana lan itu kisung ke boy pen tapi yo kan si suning di lo ani di ke lan si ini dalam nangai cuma suning di culo kardom